Serokê Amerîka Donald Trump ragihand ku ew gihîştine rêkeftinekê ji bo bêçekirina tevgera Hemasê. Encumena Aştî ya Navdewletî jî ragihand ku Hemasê ev rêkeftin qebûl kiriye. Trump li ser tura Turs Sosyalê derbarê çekdanîna Hemasê de got, bi pêşveçûna proseya bêçekirinê, hêzên İsraîlê dê vekşin û hêza ewlehiyê ya navdewletî wê bi hêza nû ya Filistînê re aramiya Xezayê biparêze. Tevgera Hemasê jî ragihand ku ew li ser nexşereyeke berfereh a bi navbênkariya navdewletî razî bûye. Ev rêkeftin bêçekirina tevgerê û vekşîna gav bi gav a İsraîlê ji nava Xezayê digire nava xwe. İsraîlê heta niha ti daxuyanekê fermî nedaye, lê hin çavkaniyên siyasî yên İsraîlê diyar dikin ku ev pêşniyar mercên wan bi temamî bi cih nayîne. Li gorî planê, hemû çekên giran û sivik dê radestî komîteya neteweyî ya ji aliyê Encumena Aştiyê ya Navdewletî ve were avakirin bibin. Ev komîte dê bi piştevaniya hêza ewlehiyê ya navdewletî birêvebirina Xezayê werbigire. Temaşevan hêca mêvanê me roj Musa Rojnemivan bi me re ye roj dema we xweş be. Taybet em warin ser alûziya di navbera van welata de li ser dengavên kuriyên avê yên serekene. Alûzî dewam dike ber bi Deryasor ve Babilmendeb û Hormuz jî nav de heya behra Qizwînê. Li gorî we ev alûzî wê bihêlin ev welat werin ser masê rûnin ku çareseriyekê bin yan wê rageşiyê gurtur û mezintir bike. يعني gelek sor veke me dersin ez dibêjim ev şer wê rengî gidin berdewam bêne hat kurî tê xuya kirin mesela destpêkê şerê februar de demê şibat de dest pê kir İsraîlî de beşdar bûn demê Xamînî kuştin rayedarên Îranê mezin jî kuştin lê piştî wê zelal bû şerê ku niha tê kirin herî mez me behsê demê borî dikin piştî agirbesta Eprîlê ku li Islamabad navberê Amerîkîya û Îraniya çêbû jî xuya ku şerekî Îranî Amerîkî tenê ti balaferên şer İsraîlê yan roketên İsraîlê dî naçin başûrê Îranê yan Tehranê nakirin. Hemû şerên ku navberê Îran û Amerîka de de şerekî ne şerekî ji bo guhertina sistema Îranê ya guhertina sistema Cumhuriyeta Îranê ku çawa destpêkê vî şerê de wilo dihat xuya kirin yanî niha xuya bû şerekî ji bo bercewendiyên aboriyê mezintirîn pirsgirêkê wê Hirmize ku di mehesiyê de deme şer di astê xwe herî bilindir bû di keştiyên avê ku bi qîmeta 120 milyar dolar wê demê sekinî bûn hezar keştî bû derdûrê wê şerekî aborî mezin tê meşandin ez bawer dikim wê hîn berdewam bê ji ber ku pir alî ji vî şerê qezençdar in mînakê wê herî mezinê ku pir raganîn navê behsê kirin Çîn e yani Çîn awayekî mezin ji girtiye. Îranê ji destpêkê şerê êwanî Amerîkayê ji febrayê re heyî niha di 5 meha da zêtirî 18 milyar dolar petrol firotî Sînê. Ew 18 milyar dolar zêtirî zîdebûnek 6 sediyê ji budceyê wê salî firotûna petrolê ye. Kesên ku dibînin ku Îran di aliyek de tengdar bûne, alî leşkerî rast e, aliyên ser rayedarên wan alî mezin çûn rast e. Lê alî aborî hin Îran bi awayekî baş bazirganiya xwe bi Çînê re dike her wiha bi Rûsya re jî. Di raporta we de jî mînaka lêdana artêşa Ukranî bi drona ser keştiyekî Îranê di behra Qezwînê de lê tevî wê jî ew bazirganî wan bi Rûsya re hîn berdewam e. Ji ber ku ne tenê bazirganî bi petrolê û perayê û aboriyê li lewra jî bazirganîkî leşkerî jî dronên herî mezin û Îsraîl dikêjin Ukrayna û şerê Ukrayna dikin dronê şahidin ku Îran çê dike ne ku febrayê de çêkirî ber vê 2 sal bi febrayê de 2022 demê şerê Ukrayna û Rûsyayê duyemîn dest pêkirî de didin şerekî mezin e ez dibêjim kesên zêde de qezenc dikin di aliyên mezin xuya kirin Rûsya û Çînin di aynê wextê de welatên kendavê de jî pir tengahiyê gidanin mînakê wê Saûdiyê yani zelal dibe ku welatên kendavê hinek ji welatên Ewropî di derbarê meselê şer zîrektir bûn welatên mînakê wê ez dibêjim welatên Ewropa ew xwe 3 sal Rûsya re şer nikaribûn heyna awayekî dîplomasî yan awayekî leşkerî tiştekî çareserî kevîne ji bo şerê Ukraynayê tê kirin li xwe dawê di kendavê hin wê di zîrektirin xwastin çîrokê wê hinî bi awayekî baştir bidin yani ev hevpeymana ku Saûdiyê îro behsê dikir zelal dikir ku hewildanên Saûdiyê Erebistan ji bo awayekî dîplomasî çareserî awayekî siyasî vê çareser bike xuyayê negêj serî felara ev hevpeymanekî ku ew dibêjin hevpeymanekî parastiniyê pir ser wê jiyanê xwe çawa hevpeymanekî parastinî wê kanî be kirodekî
نه لشکری بلیزد هرمی که همو شر لشکری تدبن او پرسن مازن و از باردگم دائما رجوع لخیا کر یعنی که او جوینا کریادا چه بیو به پنجی یک دولت و ارگانیزاسیون حاضر بونه لسنه دولتی حاضر بونه تنه 14 دولت قبول کری ببیج ام تبلی به پیمانه دل او جی پرسکه چما او کس بشدار نامند لانی برگو دریای منده قنال سوئیس هرمز اقیانوس هندی خلیج عدن اوانه همون نجبو پاراستن دولت کنداوه یان ایران یان رجالات افریقیا التمو همو آبوریا و پاراستن نتوی جهان تیرا در باز دوه فلورا افرس کلیکن گریدای آبورین زیادتر لهر و هر سر عرض بار دکم هنی افشار نگیدن بردام وجبر کو ایران نه محتاج کشتین لگوری و دما ایران دبیجه باجه بستینن امریکا جی آنیه دنگا و هرمز دور پیش کرد بی از باجه بستینن اف کوالیسیونا عربستان سعودی آواد کرد خوازه 14 ولاتان توی که اوجی لگوری و دخوازن وکی فیرمه که قزنج کرنه ورب کارانیان راستی جی بوکو کشتی ها بپاریزن به برانبر یعنی عالی کم بیشن کشتی تن پارستن نراسته کشتی بلاش نایم پاراستن آوری بوان لازم برای کی باش بوان لازم میناک نه هر کشتی یک ده هرمز را در باز ده در وی تأمین کرنه و یعنی شرکت کوه و تأمین دکه $1,000,000 هم تن اوله و یعنی که جبوج جهی که بچه جهی که پونکت آ بچه پونکت ب $1,000,000 لید چه یعنی لورا پاراستن نه بلاشه لورا و چه به لأف پیمانه که سعودی دفکره در وی هف پیمانه که امریکی و بریتانی دفکرنه هف پیمانه بریتانی و امریکی جبو هرمزه هرما نوبره سعودیه و قطر و امارات و ایران ده دوی هرمه ده لی سعودی نه هف پیمان بوی چه گیرید عالی دریا منده که د جهن جهه هری تنگ دیگه 29 کیلومتر نوبره ایران جیبوتی و دالی قنال سوئیس ده هف پیمانش هف جدانه لی گرک امبیر نگنج که بری هف پیمان سعودی چه دیگه بری هف پیمان دیتر هنه مثلا اپراسیون اسپیدس های اپراسیون اسپیدس یکیتی اروپا 2024 دست بکر جبو مثلا افقاراسینه سومالی دزیم سومالی ور هبه برگم بری ویجی مثلا پشتی ویجی امریکی جی هزکی پاراستانی دریایی گشتی چه کرد باش او جی اس ام اف او جی اوایی کی مزل ورد خبته یعنی سعودی نه تشتی کی نو چه دکن در دخن هوله تشتی کی کوبره های ل او دخوازن با اوایی کی دیپلماسی نوی پاراستانی الخوانج برک هر دو اپراسیون پیمان بناف کرنه اس پی دی اف اس ام اف اوانا جبو ایریشنه اوانا اوایی کی لشکرینه و تو دولت کنداو عربی تانینه و دائما قبول نکردن در بازمش بگو گفتن تکلیم اب ایران را نخواستن خراب کنن فایران دورد از گاوی که زیرکتی عالی قزنجه خارد بر جانجه خارد شغله هم هرمز دگره هم بابل من برای حوثیه دگره یعنی افشار گید عالیه یعنی سعودیه دائما گفت از نکردم از مسئله دگردای لگوری و او ایریشا کل دجی دک کشتین گازه لمصری چبون او مساج جه چبو یان یکسر ایران هاته تمام بار کرن يعني شغال او دامي تشي بويا احتمالي ايراني هاي لبركيمه جبالكو تشتكي ايران تقاوي حياه بقي جوي كشتي درجه احتمالي مازن حوسينه مزبوار دكان بالي يعني بتشعقرتنك اسرائيلي جبويا جبالكو روجا كشتي وطن ليدان جيفيني رياضي بويا يعني عيني وقت فحدو قريدامون بهاف قريد خيادك هنا اليان در رجلات نافين كو حينها بدنجد في بيمان اسرائيل يعني حينها خيادك كرازي هف بيماني كيقولوا تشي هني كي بيجن بروكسيست إيراني يعني حوسينا حماس حزب الله تشكدارن كو دنوا كلاك ارتش عراقي كو روجانا حياة دامي كي روجانا باكور رجلات السعودية عربستان بومبران دكرن جاي بترول خويا إسرائيل دخوازه بيماني كي عربي ولو تشي ببي بيماني كي روجاوي آسيا روجالاتي أفريقيا كوهاف بيجي جافده كونه بالزختي كل سرهم بك از باور ناكم اف پیمان بيجي هف پیمانی کی لشکری مزن از بینم نمونه هف پیمانا اپراسیونا دیجی داعش كل سوريا وعراق خبتي او هف پیمانی کی ناگو تاني قاشترن راگاندن سعودی داجی کو من نمونه هری باشه نمونه کو حمو باش دارن 14 باش دارن هر یک با آوایی کی باش داره نه لشکری ایریش و نیم بن لبه هزی کی جبو شو پاراستنه و جهت خواب بکن یعنی نه با آوایی کی مزن ته تصویر کردن و راگاندن دا کو اف پیمان بتشوار گهارتنج برکو بری هف پیمان امریکی هنه بری هف پیمان اروپی هنه به هرمه داش خو هنه یعنی نه نونه بره به گشتین وانی لشکری بر هرمه هنه لگوری اف پیمان وید دکاره به وان هرمین کو بحث دکن لهمبری حوسیان یان لهمبری ایریشین کو ایران دناوه ده بپارزه یان و ببه چاره سری لگوری ولاتین کندافه یان ولاتین هرمین کو نهاد خوازن مصر جی تیخن نافته
Yani ve ne beçara serî ki baş te dîset lê wê bi herî hinekî bi mesela livandinê kiştivaniyê behrewaniyê hinekî baştir bike jî ew zelal e yanî. Ev İran nem İran û Hûsî jî her du jî ne mihtajin keştiyan xin yan keştiyan bin av kin. Tenê bi daxuniyan yan bi tehdîdan kanin giştî aboriya cîhanê niha bilîzin. Ev jî rolekî İran û Hûsî zû nadin. Yani dev jê bernadin em bêjin wela teslîm bûn ya teslîm bikin. Ne vî şeklî ye. Heya kes qebûl neke ev bûceyên Îranê bidin aynı وقتی رازیکردنێکی ji bo Amerîka jî nekin wê nikaribin hevpeymanekî wilo xwe bidin meşandin. Ez bar dikim rûj bermenê wê gelek tişt din zelal bin lê gelek pir ser hevpeymanê Saûdî hene yanî gavek baş e lê çi qas kanibin bikin ew ez bawer nakim zelal be heya rolê Emerîkî û Brîtanî di vê rastiyê de herin zelal bê. Wek meselê çekdayînê Hemasê jî yani بله girêdayî اموان wê سر yani tiştî jê چو واتیا بیچکرنا تفگر حماسه ده و دمه ده ده ناو و راگشیه ده و ته ناسکرن حماس سر به ایرانه وی yani ji ev xuya dike yani İsraîl di serî salê û vir da operasyonên mezin dan meşandin bi alîkariya Amerîka. Rêdarên İran herî روج mezin نهاج kuştin. نوشیا لزگین هيا ده دمه که ده کدگوتن مثلا حماس قضیه لگوری آگاهیان بجن هزن هواییین اسرائیل ناو حماس جیک بومبه باران کرنه ده دمه کو امنها بحثا Wê بیچکرنه berdewam be. دکن Wê berdewam be ew ê rîşê berdewam be yani Hemas hêzekî teror e ev zelal e tiştê ku İsraîl wê kirî jî ne hindike yani ne ku ji terorê dûrkirî ji dên cîhan da. Aynı wextê de yek bîr neke jî ku ina Hemas di hevpeymanên ew hevpeyman ku hatin çêkirin ev meclîseya aştiyê ku Trump rêva dibe de jî yani zelal dikir ku ina Hemas hemû tiştên ku ser wê pêk nayîne aynı wextê de İsraîlî jî nakê. Mesela Hemas doh ji bo Reuters gotibû em ê bikişin em ê xwe pêçek bikin lê gerek İsraîl kişandinê xwe temam bike. İsraîlî ji wê nake heyal garantî bigirin. Felawra ew pirsgirêkekî krîtîk ku her alî divê tibek berî wê bik. Ew em nikarin bendê wê bînin. Yani alî diplomasî, alî nixwerexaneya siyasî yek nikarin bendê bînin. Lê xuya dike ku proksîsêt Îranê yani çekdarên Îranê ez wela bo nav dikim wek Heres Sewrî Îranî ye, Hemas e, Hizbollah ye, çekdarên Heşd Şeعبî ne, Iraqê ne. Ew ne hemû hêdî wê biherin. Nihayê tenê hêzir ser lingê hinekî mane Hûsî û Heşd Şeعبî ne ez bawer dikim ew wilo nemînin yani İsraîl wê wilo nelîbe. Xuya dike daxuyê wan karin wan dikin. Ev ez bawer dikim pêçekdanê Hemas gaveke ber ez bêjim ewlehîkirinekê ji bo Gazayê ger wilo tê nav kirin ji ber ku ez pêşerojekî baş ji bo Gazayê jî nabînim ber Hemas hêzekî îdeolojikî radîkal e zû çekdayê nayîne ne hêzekî ku bêje niha çekdanî bi merasîmekê wê çekdanî xelas wê bimîne ew çek desanda lê wê bi çi şeklî bimîne ew ne zelal ez bawer dikim ew pirsgirêkî wan İsraîlê lê ew ê bandorekî mezin ser hemû wela herêma bike yani wê tesîr li Misrê jî bike Lebnanê bike û Sûriye Siûdiye û Îrdanê jî bike yani بله گلک سپاس روج موسا روجنامه‌وان میوان مبو گلک سپاس بو نرخاندنیت gelek spas.